فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. الله أكبر الله أكبر. Sharia TV ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Ibi byishimo mfite nabo bazabigira mu gihe uri mu mujyi ntabwo wabigira kubera ko haba hari abana benshi bazi gusoma Qur'ani undi ushobora kujya guhatana ukanatsindwa bakagutsinda, ariko ahangaha urategura abana bakiri batoya bakazamuka neza nawe ukumva urishimye cyane. Na Sheikh, mu byicaro bigiye bitandukanye muri musabaka zigiye zitandukanye twagiye tubona amavideo yawe urimo gusoma mu ijwi ryiza cyane ndetse bikanyura bari muri ibyo byicaro cyangwa se abari ahahuriye abo bantu runaka. Uyu munsi hari umukunzi wa Sharia TV dukurikiye wakunze igisomo cyawe, wakongera ukadukumbuza ku gisomo cyawe kugira ngo wa muntu ukumbuye Sheikh Ustaz Mwalimu Hamduni wegere yumve ku gisomo cyawe. Fabad. Murakoze, nagerageza kubasomera uko Imana yadushoboje kumenya, kandi nanshimira uwo mukunzi wa Sharia TV, nanjye urukundo ankunda nanjye ndamukunda nkuko ankunda, kandi twese Imana izaduhurize hamwe mu ijuru mu bantu ba Qur'ani, abantu b'Imana b'umwihariko n'abandi bose muri rusange. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Naam, ni ijwi ryiza cyane imbere y'abana yigisha mu ijwi ry'umunyabigwi nk'uko mbyumva Abdul Basit. Naam, ni Ustaz Hamdun imbere y'abana yigisha. Ese wowe urinde uyu munsi udashaka gushyigikira ibi byiza Qur'an? Ndabibutsa neza yuko iyi Qur'an Ustaz arimo kudusomera uyu munsi ni umuvugizi nyuma y'ubu buzima turimo imbere kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi Qur'an arimo kudusomera uyu munsi ifite byinshi ivuze ku buzima bwacu mu mibereho. Iyi Qur'an kuri njyewe nyifata nk'umuyobozi w'ubuzima bwanjye, kubera yuko iyi Qur'an ni amagambo Imana yivugiye ubwayo iyaha Malaika Jibril, nuko Allah subhanahu wa ta'ala yaratumye Malaika Jibril amuhaye ubutumwa yagombaga kubusohoza. Ese Malaika Jibril ubutumwa yagombaga kubusohoza kuri nde? Yagombaga kubusohoza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni nyuma y'uko iyi Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yagiye kuyimanura, nk'uko Qur'an bivuga, imisozi ngo iyo iza kuramuka yakiriye Qur'an yose yari gusadagurika kubera uburemere bw'aya magambo ari muri iki gitabo Qur'an. Rero ngewe wasuye umunsi ishuri rya Rwamagana nyuma y'igisomo cyiza cyane cya mwarimu wa Qur'an, tugiye kwakira abana babaye aba mbere mu marushanwa yabereye hano mu karere ka Rwamagana. Mwumve umusaruro, mwumve icyo Ustaz Hamdun yakoze mu mbaraga nyinshi cyane. Hanyuma icyo twabasaba rero n'abakunzi ba Sharia TV ni ugushyigikira iyi Qur'an by'umwihariko kuri uyu musigiti wa Rwamagana. Ustaz nguyu turabaha nimero ze mujye mumuvugisha. Mw'abantu mwari ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye, mureke tubukoreshe. Ese turabukoresha duti? Tubukoreshe dushyigikira ibyiza kuko ubuzima turimo burarangira. Tubukoreshe tuzamura kalimati la ilaha illallah, tubukoreshe tuzamura idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubukoreshe twubaka idini, dusiga ibikorwa by'ubutwari, ibikorwa by'umuntu azahagarara muri mimbari akavuga ati umuyisilamu runaka yakoze igikomeye kugira ngo uyu munsi Isilamu ibe iriho. Ibi byose tubifashwamo n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC, nyuma y'imiyoborere myiza, nyuma yo gutegura umwana wa Qur'an, nyuma yo gutegura umwana ubereye u Rwanda n'igihugu cyacu dukunda nk'Abayisilamu. Reka twakire abana ba Qur'an mu karere ka Rwamagana, nabo baze badushimishe mu ijwi ryiza cyane Ustazi wabo yabahaye rya Abdul Basit. Mbere yuko wenda tubakira, nabwira abadukurikiye ko aba bana ntabwo ari abambere cyangwa se abahanga gusa muri Qur'an, ahubwo no mu masomo y'ibizungu baza mu myanya y'imbere. Hari ababyeyi bitwaza ko umwana yize Qur'an abumuswa mu kizungu, oya, ahubwo nabagira inama yuko byombi babifatanya, kubera ko ahubwo umuhanga muri Qur'an, umwana w'umuhanga muri Qur'an burya no mu kizungu aba ari umuhanga cyane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam.